Dobroveče i dobrodošli u treću emisiju Globalno na radio televiziji BN. Ja sam Boris Malagurski i želeo bih svima da poželim sve najbolje u 2016. godini. Nadam se da ste se lepo proveli za praznike. A za one kojima je žao što ponovo moramo na posao, verujte da je i velikim svetskim političarima teško zbog toga. Like I do. It's important. この世の中をDobro, nadam se da nam nije baš toliko teško. Prvu emisiju u godini započinjemo pričom o socijalnoj pravdi, jazu između bogatih i siromašnih, levičarskim pokretima u Evropi i levicom na našim prostorima. U studiju će nam se uskoro pridružiti i posebni gosti, potpredsjednik Skupštine Srbije i član predsjedništva Socijaldemokratske partije, profesor dr. Vladimir Marinković, potpredsjednik glavnog odbora Socijalističke partije Srbije i narodni poslanik Branko Ružić i predsjednik Levice Srbije i narodni poslanik Borislav Stefanović. Razgovarat ćemo i sa našim gostima preko Skype-a, izvršnim producentom levičarskog subverzivnog festivala u Zagrebu Franom Brdarom, kao i slovenačkom dramskom glumicom i predsjednicom levičarske stranke Održivi razvoj Slovenije, Larom Janković. Ali pre nego što se upustimo u raspravu, da pogledamo par događaja u svetu koji su se desili dok smo bili na pauzi. Saudijska Arabija je praznike provela na najradosniji način, pogubljivanjem 47 protivnika saudijske monarhije. Pretpostavljam da ovako izgledaju razglednice iz Saudijske Arabije. U tradicionalnom odsecanju glava disidenata je glavu izgubio i šiitski sveštenik Nimr al-Nimric, koji je bio centralna ličnost 2011. godine u demonstracijama protiv režima, inspirisanim arapskim prolećem. Iran je osudio pogubljenje sveštenika, a zapadni mediji su također izneli svoje osude. Tako je, osudili su Iran za osuđivanje pogubljenja sveštenika. America has carefully nourished its alliance with Saudi Arabia. Now, that kingdom stands locked in conflict with its regional rival, Iran, the country that held Americans hostage for more than a year and sponsored the bloodiest terrorist attacks against American citizens until 9/11. This is Iran seeking regional domination, and they are seeking to undermine the Sunni Arab countries in the region. Well, Iran has reacted with fury over the executions. Supreme leader Ayatollah Sayyid al-Khamenei has tweeted several times in the last few hours. Da, iranski vođa je twitovao. A svako ko koristi Twitter zna da kad nekog prozove na Twitteru, to je nešto najgore na svetu. U vezi s ovim incidentom, Iranu zameraju što je držao američke taoce duže od godinu dana. I to 1979. godine. Ali razumem Amerikance. Svi smo mi bili u nekoj vezi u kojoj smo zabrljali, pa partner ni posle 100 godina ne može da prestane da to koristi kao izgovor za svoje greške. Draga, izgubila si mi ključeve od auta. Da, ti si meni moju omiljenu vazu polomio pre 12 godina. Da ne pominjemo da je razlog za talačku krizu bilo američko mešanje u unutrašnje poslove Irana. Nakon što su Amerikanci svrgnuli demokratski izabranog predsjednika Mossadega 1953. godine, postavili su diktatora Šaha, protiv kojeg su se Iranci pobunili u Islamskoj revoluciji 1979. godine. Studenti koji su upali u američku ambasadu su tražili da Sjedinjene države Iranu izruče Šaha, koji je pobegao iz države. A u ambasadi su našli opremu za prisluškivanje, špijunažu i još mnogo toga što nema nikakve veze sa diplomatijom. Naravno, od tada se Amerikanci ne bave nikakvom špijunažom. Sklonite tu sliku Edwarda Snowdena. Severna Koreja je testirala svoju prvu hidrogensku bombu. Svetu je vest saopštila najčuvenija severnokorejska novinarka Ri Chun-hee, poznata po suptilnom, staloženom i umerenom izveštavanju. 광명성 3호 2호기 위성 발사 성공. 조국과 인민, 시대와 역사 앞에 영구 불멸할 혁명 업적을 쌓아 올리시었다. 남조선 괴리역적 배당이 유엔 제재에 직접적으로 가담하는 경우 Zamislite tako kod nas voditelji čitaju vesti.
Reprezentacija Srbije ubedljivo je pobedila reprezentaciju Hrvatske u vatepolu rezultatom 13:6. U požaru na Gradačanskoj pijaci Arizona izgorelo je 30 hala sa 600 trgovačkih radnji. Potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Takav dnevnik nama treba, malo da razdrvamo ljude, da ih probudimo iz apatije. I u Sjedinjenim Državama desila se jedna mala, ali ne toliko beznačajna pobuna. Preko 150 naoružanih pobunjenika zauzelo je više državnih institucija u državi Oregon i pozvali su Amerikance na pobunu protiv federalnih vlasti. A really bizarre anti-government protest is playing out on a remote wildlife refuge. It is bizarre. You've got armed, self-styled patriots taking over this federal government refuge building as well, saying that the federal government is wrongfully punishing 2 local ranchers and violating their land rights. Shodno svemu što su Amerikanci nama i državama širom sveta, poput Sirije recimo, poručivali po pitanju sličnih i mnogo gorih pobunjeničkih kriza, na Facebooku sam iskoristio priliku da apelujem na Vašington da ne narušava ljudska prava naoružanih umerenih pobunjenika, da ne upotrebljava silu protiv ovih miroljubivih demonstranata i pristane na pregovore na međunarodnom nivou o ultimatumima ovih boraca za slobodu i demokratiju. Idemo sada na kratke reklame, pa se vraćamo u studio da razgovaramo sa gostima, a pripremili smo i priloge za vas. Jedan je čak iz Johannesburga, Južnoafričke republike. Ostanite uz emisiju Globalno. Evo nas nazad u studiju, sa nama zaista posebni gosti, potpredsjednik Skupštine Srbije i član predsjedništva Socijaldemokratske partije, profesor dr. Vladimir Marinković. Dobroveče. Dobroveče. Potpredsjednik Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije i narodni poslanik Branko Ružić. Dobroveče. Dobroveče. I predsjednik Levice Srbije i narodni poslanik Borko Stefanović. Dobroveče. Dobroveče. Prvo pitanje za goste, evo pročitao bih jedan zanimljiv citat. Zoran Ćirjaković tvrdi da idejni bankrot Levice više ne poznaje granice i ona nigde nije u stanju da ponudi alternativu. Također je naveo da naša radikalna levica danas leži u kandžama buntovnika bez razloga i umišljenih intelektualaca u pokušaju, koje su roditelji odavno uveli u jedan perverzni, ali ušuškani privatni komunizam. Oni žive u tranzicionom Disneylandu u kome su marksizam i anarhizam svedeni na adolescentske potkulture, identitetski izbor lenjivaca sa palestinskom maramom oko vrata kojima višak adrenalina ne da postanu hipsteri, ali žele da budu cool. Šta vi mislite o tome, gospodine Marinković? Pa mislim da i jeste tačno da levica i na evropskom nivou i na globalnom nivou nije našla svrsishodan odgovor na ne samo ekonomsku krizu, nego na svaku drugu krizu koja pogađa današnji svet. Imamo nekoliko veoma bitnih neuralgičnih tačaka i mi se ovdje u Srbiji trudimo da pogotovo na ekonomsku krizu nađemo najbolja rješenja i da ih ponudimo našim građanima. U tom smislu da se fokusiramo na to da prvenstveno podignemo našu privredu, da razvijemo ekonomiju, da iskoristimo resurse koje imamo i da ja kao pripadnik stranke socijaldemokratske provenijencije da nađemo najbolje moguće rješenja kako bi naš narod i naši građani živjeli na jedan dostojanstven i kvalitetan način, što naravno i zaslužuju. Gospodine Ružiću? Dobro, gospodin Ćirjaković je rekao da se radi o idejnom bankrotu. Dakle, ja bih i njemu lično predložio da se angažuje možda politički i da prosvetiteljski deluje i na tu neku buduću mladu populaciju, a naravno da u jednom vremenu kada se levica prilagođava, jer je to uloga levice na žalost ili na sreću, kada živimo u jednom neoliberalnom konceptu kapitalizma već duži niz godina, prirodno je da nosioci te, da kažem, levice ili partija socijaldemokratske orijentacije budu one stranke koje dobijaju praktično visok stepen legitimiteta od građanki i građana. Naravno da postoje i anarcho-levičari, i radikalni levičari, i radikalne levice, i različiti pokreti, fenomeni koji su prisutni, na primjer, i u Grčkoj, i u Španiji, i u Portugaliji. Ali u svakom slučaju ne bih rekao da je toliko otužna situacija sa levicom u Srbiji danas, kao što je dotični gospodin rekao. Gospodin Stefanoviću, vaš komentar na Ćirjakovićev stav? Pa čitao sam taj tekst. Gospodin Ćirjaković je u pravu za jedan deo ljudi koji najčešće se objašnjavaju time da su na margini levice. Dakle, ali isto tako kada biste izbacili reč levica i ubacili reč desnice, dobili biste isti rezultat.
Dakle, suštinski u Srbiji, a i u celom regionu je problem što su neki ljudi, da parafraziram zabranjeno pušenje, preslabi za kickboks, a prejaki za rock'n'roll. I u toj situaciji vi imate ljude koji se ideološki traže, građani traže jasne odgovore i jasne programska rešenja koja sadašnja socijaldemokratija kao i centar desno ne mogu da pruže. I kao što smo čuli, kandže neoliberalizma i svega ostalog su upravo ove stranke koje ovde sede sa mnom takođe, koje aktivno učestvuju u primjeni tog koncepta na svaki mogući način i to se primjerima vidi kroz usvajanje zakona, kroz mere koje se donose na štetu građana Srbije, pa i na štetu građana Republike Srpske i drugih zemalja na Zapadnom Balkanu. Tako da u tom smislu gospodin Ćirjaković je u pravu, ali nije u pravu da tu postoji nedostatak ideje. Ideja je tu, program je tu, levica postoji, ona je pobednička snaga i u Evropi i u Srbiji će biti, tako da nema tu. Ovo je sad samo problem u tome da li će neko biti levica ili će biti ono što su razne nijanse i razne kopije, loše kopije onoga što bi levica svuda u Evropi trebalo da bude. Sa nama je večeras još jedan gost preko Skype-a, izvršni producent Subverzivnog festivala u Zagrebu, Fran Brdar. Fran, dobroveče i dobrodošao u program. Dobroveče, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Recite mi, Fran, da li u Hrvatskoj pa i u drugim zemljama u regionu postoje autentični levičarski aktivistički pokreti? Pa oni svakako postoje, ali u punoj manjoj mjeri nego što bi to očekivali, kao što smo vidjeli recentno u Španjolskoj ili prije toga u Grčkoj, koji se pokreti pretvoreni u nešto drugo. Ali svakako postoje. Ako krenemo gledati regiju, počev od Slovenije, gdje su imali veliki uspjeh IDS, odnosno Inicijativa za demokratični socijalizam, koja je postala i parlamentarna inicijativa putem Udružene levice, koja je nastala iz Delavsko-Pankerskog univerziteta ili Radničko-Pankerskog univerziteta. U Hrvatskoj imamo i pojavu jedne lijeve stranke koja se zove Radnička fronta, sada sa vrlo malo uspjeha, ali pokušava da okrupni taj nekakav prostor i pregovara sa sindikatima, koliko sam informiran. Ali ono što u Hrvatskoj nosi generalno ljevičarski pokret ili ljevičarsku misao je najčešće civilno društvo. To je češće putem reakcija nego putem cijelokupnog trajnog ljevičarskog djelovanja, a budući da je civilno društvo naravno dispersirano na više ciljeva, ali mi smo mogli vidjeti recimo ono što je i u Europi i u svijetu najveća problematika ljevice, a to je danas borba za javna i opća dobra, pa tako i javni prostor i u Hrvatskoj. Fran, mene zanima da li hipsteri mogu da se smatraju levičarima i ko su zapravo hipsteri, a ko su radikalni levičari, u čemu je razlika? Pa ja ne znam tko su hipsteri, mislim da se hipster danas kao termin generalno lijepi svemu što je mlađe od nas i što ne razumijemo, tako da moguće da se to lijepi i ljevičarima, ali nisam siguran da su hipsteri i ljevičari isto, ali da se može biti hipster i ljevičar, vjerujem da svakako može. Koja je uloga društvenih mreža u širenju levičarskih ideja? Da li Facebook i Twitter pomažu u tome ili pacifikuju građane, te njihov aktivizam svode na lajkovanje statusa? Pa mislim da jedno i drugo. U principu, koju god ideju stavite na društvenu mrežu, doći će do zasićenja. To je platforma koja je svakako besplatna i koja nas u svakom obliku dnevno bombardira sa hiljadama i hiljadama informacija i nemoguće nju iskoristiti niti za jedno, niti za drugo. To sve ovisi o nekom društvenom momentu. Mislim da je svakako dobro da postoji mjesto gdje se svatko, s obzirom na interese, pa tako i ljudi koji imaju lijeve interese, može informirati kvalitetno i dobro. Sad, nakon izbora u Hrvatskoj i rezultata ishoda pregovora o sastavljanju nove vlade u Zagrebu, koliko je uopšte živa levica u Hrvatskoj i šta možemo da očekujemo sa novim premijerom Oreškovićem na čelu Hrvatske? Dobro, ja bih pričekao uopće kako će se odigrati ta igra oko sastavljanja vlade, ali ljevica je živa koliko je bila živa i prije. Dakle, ovo što sam spominjao unutar nekakvog civilno-društvenog oblika i nekakvih novih pojavljanja na političkoj sceni, ali ona u SDP-u nije naročito bila živa ni prije ovih izbora. Imamo novog kandidata u SDP-u koji je najavio da će SDP ići lijevo, to je gospodin Komadina. Sad, da li je on sposoban da tako što napravi, da li ima kapacitet i podršku u stranci, to ćemo vidjeti, ali u principu u Hrvatskoj
Mogu reći da je SDP ljevica recimo koliko bi bio i netko u vašem studiju ljevica, ona institucionalizirana ljevica, umivena bez nekakvog ekonomskog ljevičarskog programa ili pogleda na javna dobra, ovo što sam nabrajao u civilno-društvenom smislu. Ovo ne mislim kao kritiku ili uvredu, nego samo hoću istaknuti da u principu čitava regija što se tiče političkog nekakvog institucionalnog ljevičarenja nema. Mislim da je ono pomireno u nekakvom kapitalističkom i liberalnom društvu koje ne iznosi sukobe, pa je tako pacificirana i ljevica, ako hoćete i ostali akteri, ne samo ljevica. Hvala najlepše, Fran, za uključenje. Svako dobro i nadam se da se vidimo ponovo. Također, hvala. Bio je to Fran Brdar iz Zagreba. Mi se vraćamo u studio. Moje sljedeće pitanje za vas bi bilo, sad recimo, levičarski aktivisti poput Ksenije Force i Majde Poače tvrde da su baš među radničkom klasom nacionalizam, mizoginija i homofobija najrasprostranjeniji. Da li su deklarativno levičarske organizacije previše opsednute žrtvama rata i manjinama da bi se brinuli o radničkim pravima ili ih možda radnici ne zanimaju? Gospodin Stefanović. Pa jeste to tako bilo do skora. Dakle, mi smo sada svedoci promene ideološke i mobilizatorske organizacione promene na levici u celoj Evropi. Dakle, levica više nije levica okrenuta globalizmu i primarno pitanjima ljudskih prava. To su važne stvari, ali to nije ono za šta se današnje partije nove evropske levice bore. One se prvenstveno bore za novi ekonomski socijalni model. One se bore, kao i u Srbiji, za to da se napusti štetnost neoliberalnog kapitalizma i gramzivog kapitalizma, oligarhijskog, elitističkog. I u tom smislu se nude neki novi putevi koji, tu se s gospodinom Brdarom slažem, ali se ne slažem da u studiju ne postoje takvi ljudi. Postoji levica Srbije koja upravo to zagovara. I to jeste ona glavna razlika između, recimo, socijaldemokratskih partija u našem regionu i levice. Zato što socijaldemokrate su legle, da se figurativno izrazim, u krevet krupnog kapitala i žele da nastave potpuno možda sa nijansiranim pristupom isti ekonomsko-privatizacioni izrabljujući model koji je do tada primenjivan. To je cela suština. Dakle, da li postoji hrabrost da se krene više u levo ili ne? Socijaldemokratske ideje da bi mogle da se realizuju u praksi moraju da postoje preduslovi za to i mi se upravo u koaliciji sa našim partnerima na republičkom nivou, dakle u parlamentu i okviru Vlade Republike Srbije, prvenstveno zalažemo za definisanje i povećanje bruto domaćeg proizvoda, za rast naše privrede, za rast ekonomije i stvaranje upravo preduslova za jednu kvalitetnu i dobru redistribuciju. Svaka druga ideja, bez konkretnog predloga od koje će građani moći da dobiju sutra radna mesta, da dobiju priliku da rade, da razvijaju svoje karijere, da započinju svoje preduzetničke, dakle da razvijaju svoje preduzetničke ideje, je prosto demagoška i mi smo imali to priliku da gledamo čak i od 2000. godine do 2012. godine, kada je ta socijaldemokratska ideja pod znacima navoda egzistirala na tome da se država zadužuje, ali bez jasnog i argumentovanog, dakle i utemeljenog modela kako će te dugove da vraća, bukvalno bez privrednog razvoja. Naš koncept je sasvim drugačiji, po uzoru recimo na Nemačku, koncept socijalne tržišne privrede i tamo imate jednu dobru sinergiju, dakle veliku koaliciju između partije desnog centra i socijaldemokratske partije koja odlično funkcioniše, ali koja u fokus stavlja privredni razvoj i definisanje uslova za otvaranje novih radnih mesta, za nove investicije i naravno jedan rast na realnim osnovama gde će svi imati priliku, dakle jednaku šansu da se zapošljavaju, ali i da pokreću svoj biznis kroz naravno reformu javnog sektora koji je došao do toga da imamo u javnom sektoru negde oko 800.000 zaposlenih, u privatnom negde oko 1.700.000 penzionera. To je sistem koji je napravljen, to je sistem koji je neodrživ
i mi se zalažemo za to da napravimo realne preduslove, da iskoristimo sve resurse prirodne, a pogotovo stavljamo čoveka u prvi plan, da damo mogućnost našim ljudima, pogotovo mladim ljudima, da se dobro obrazuju, kvalitetno obrazuju i da na taj način, kroz konkurentnost na tržištu, budemo bolji od svojih suseda i budemo bolji od drugih zemalja u Evropskoj uniji i da iskoristimo sve komparativne prednosti koje Srbija i tekako ima, ali ponavljam, na realnim osnovama. Gospodine Ružiću, Fran Brdar iz Zagreba je rekao da u ovom studiju nema predstavnika neke prave levice. Evo, gospodin Stefanović kaže da je on to. Ko ovde greši? Pa dobro, gospodin Brdar je rekao niz interesantnih stvari. Što se tiče gospodina Stefanovića, on naravno ima pravo da evoluira u svojoj ideologiji, u svom političkom programu. Bio je deo upravo jedne takve vlade ili vlasti koja je donela, na primjer, zakon o privatizaciji koji je bio socijalno nepravedan, ekonomski neutemeljen. Najveće pljačkaške privatizacije su sprovođene u Srbiji, sada govorimo o Srbiji, a sigurno je bilo tih primjera i u regionu, upravo 2002. godine. Jedina stranka koja je otvoreno... Ja tad nisam bio na vlasti, izvinjavam se. Ja se izvinjavam, ali ste bili deo te... Ne, ja nisam čak bio ni član stranke, izvinjavam. Bili ste član jedne druge stranke, ali sad to nije ni važno. Nije to. Koja je podržavala politiku. Pa nemojte, pa nisam ja bio za tu privatizaciju. Pa ne pričam ja nisam sada o vama, konkretno pričamo o svim... Rekli ste bio sam član stranke koja je bila za privatizaciju. Koja je bila u koaliciji. Tad nisam bio član stranke. U svakom slučaju, ta politika se sprovodila i kada ste bili deo vlasti. To sad uopšte nije sporno. I kad ste i vi bili deo vlasti. Čak je, naravno, ja to uopšte ne sporim i uopšte ne sporim vaše pravo da evoluirate i da promenite svoj stav i da povučete jedan hrabar i rizičan potez da pokrenete tu levu ideju u Srbiji. Ali ono što je takođe uvaženi profesor ovde rekao, mislim da nije, naročito u Srbiji, nije rešenje igrati na sentiment, igrati na emociju i na demagogiju, nego je poenta upravo napraviti preraspodelu i društvenog bogatstva i pokušati da bruto društveni proizvod podignemo na viši nivo, da ozdravimo ekonomiju, da privreda profunkcioniše, da prosto nemamo taj odnos penzionerske populacije u odnosu na populaciju koja je zaposlena pa podeljena na javni i privatni sektor. I naravno da ovo što gospodin Stefanović govori da su socijaldemokrate praktično postali partneri krupnog kapitala, da ima i takvih slučajeva i da to uopšte nije nešto što je novo, ali mislim da se ideal socijalne pravde može doseći isključivo ukoliko se za to borimo. Dakle, ne možemo da govorimo, iako za to imamo legitimitet od građana. Možemo mu se približiti što veći legitimitet budemo imali. Hvala. Sa nama večeras još jedan gost preko Skype-a iz Slovenije, predsjednica političke stranke Održivi razvoj Slovenije ili TRS, koja ima 2 poslanika u slovenačkom parlamentu i slovenačka dramska glumica Lara Janković. Dobroveče. Dobroveče svima. Vaša stranka TRS počela je kao pokret i prerasla je u stranku. Za početak, za one koji možda nisu upoznati sa onim što radite, da li biste mogli da nam približite malo priču o vama i o vašoj stranci? Svakako. Prvo moram da vam kažem da smo mi počeli kao pokret TRS, održivotni razvoj, ako sam dobro prevela, i sa demonstracijama, akcijama, a onda smo videli da nećemo sve na ulici da rešimo i onda smo napravili i tu stranku, tako da imamo mi sad pokret i stranku. Ja sam predsjednica pokreta TRS, a Violeta Tomić, isto glumica, ona je sad predsjednica stranke TRS. I mi smo zapravo, ja kažem, zeleni, borimo se za obnovljive izvore, za energetska renovacija zgrada, za zajednice, samooskrbu, zapravo nekako za demokratični ekosocijalizam, prirodne izvore, resurse i sve to. I svakako postavljamo čoveka ispred profita, jer ja verujem da ono društvo koje postavlja profit ispred čoveka, onda mislim da nema budućnosti. Sad zanima me, koliko je očuvanje životne sredine deo levičarske ideologije? Pa velik deo. Ja mislim da ne možeš da ne budeš levi, mislim da budeš levi, a da ne čuvaš svoje životne sredine.
pogotovo prirode, jer priroda ima neka ograničenja. Ako ti samo uzimaš i recimo i ništa ne poštediš prirodu, ja mislim da će nam jednom uzvratiti. A to treba nekako da uđe u ljude, treba da se počne sa svakim pojedincem, sa svakim individualno. SDRS je deo koalicije Združena levica u Sloveniji. Zajedno imate 6 poslanika u parlamentu. Iako ste mlada politička snaga, postigli ste jedan veliki uspeh. Kako ste uspeli da postignete tako dobre rezultate i to tako brzo? Pa ne znam kako da vam kažem, mi smo počeli, mi stvarno radimo za ideju, mi smo u tim idejama iskreni. Mi smo zapravo koalicija jednih apolitičkih ljudi zapravo. Imamo profesore, imamo ekologe, imamo glumce, imamo muzičare, imamo sociologe i bla bla i filozofe, sve. I nikad se prije nismo bavili politikom. Ali došlo je vreme da smo nekako odlučili da trebamo aktivno nešto da promenimo, jer ovako stvarno nećemo imati budućnosti. I tako da smo mi radili puno sa ljudima na terenu. Ja ne znam kako da vam kažem, ja mislim da je to neka naša iskrenost u tome i ljudi koji radimo sad tu unutra, već prije smo imali neke ljude koji su nam verovali, recimo ja radim na pozornici, pa vole i moj rad, pa znaju me onda privatno, recimo da sve što govorim tako i živim i to radim. Nije to samo da pričam sad i ono lepo politički, a onda je sve drugo u praksi. Tako da ja mislim da smo tu, mi sa svojim radom najviše ubedili ljude. I na kraju, da li aktivisti mogu bez ulaska u politiku da menjaju društvo oko sebe? Odnosno, postoji li, ima li šansa za aktivizam van parlamenta? Apsolutno, mi smo počeli van parlamenta, ali ljudi treba da se udružuju. Stvarno, treba da su zajedno, da sudjeluju, jer vidim da na levici je taj problem, da desnica strašno drži zajedno, dobro se nekako oni organiziraju suku vojska, a mi smo demokratični, pa puno pričamo, pa puno želimo i stvarno mislim da ljudi kao prvo trebaju da počnu da se aktiviraju. Da nema više sedenja na kauču i vikanja na TV, nego ja mislim da svi imamo mogućnost da nešto promenimo i kako što sam rekla, trebamo da počnemo kod sebe. Hvala najljepše. Lara, želim vam puno sreće i nadam se da se ponovo vidimo nekom prilikom. Hvala vam puno i vama. Hvala. Bila je to slovenačka glumica i predsjednica Stranke održivog razvoja Slovenije, Lara Janković. Dakle, ovdje je jasna stvar o čemu se radi. Govori se i moji sagovornici govore o održivom razvoju, o tome kako je neko evoluirao u svojoj ideji, kako treba da se borimo iznutra za veći bruto društveni proizvod i tako dalje. A upravo ove dve stranke koje ovdje sedu, to su stranke lažne levice, koje su suštinski Vučićevi lakeji, dakle oni sprovode Vučićevu politiku u vladi. A ako su prava levica, a ja verujem da možda i mogu da budu prava levica, zašto onda ne glasaju za zakone kojima se recimo utvrđuje poreklo imovine? Mi smo ga predali pre nekoliko nedelja, niko od njih nije glasao za taj zakon. Evo recimo narod želi da vidi pravdu, želi da vidi da se država umeša u privredu i da otvori fabriku gde je neophodno. Želi da vidi da intervencijom u privredu i u bankarski sektor se dodatno banke oglobe, da se oporezuje crkva i verske zajednice. To traže građani Srbije. A kada ja to sad predlažem, onda kažu nema konkretnih predloga, to je demagogija. A što je to demagogija? A šta nije demagogija? Ono što oni rade, to je uništavanje Srbije i njene budućnosti. Potpuna beda, propast i nezaposlenost. Kao što verujem da isto i u Republici Srpskoj. Ne postoji socijaldemokratska opcija, zato što socijaldemokratska opcija, nažalost, danas u Evropi nema odgovor ni na jedno pitanje koje kriza nameće, nema odgovor ni na jednu meru koju upravo ta oligarhija i krupni kapital nameću građanima i apsolutno su se, da kažem, narodski slizali sa njima i rade sve što je potrebno. Da to nije tačno, oni bi digli ruku protiv ovih mera, oni bi digli ruku protiv smanjenja plata i penzija, oni bi digli ruku protiv povećanja cene struje i sve ostalo što se desilo i što su katastrofalne mere sa MMF-om. Da li je iko, evo i u Bijeljini ili u Nišu ili u Somboru ili Novom Sadu i Beogradu glasao za MMF? Ili su glasali za Ružića, Marinkovića i Vučića? A oni za koje niste glasali određuju vama kako ćete vi da živite. Pažljivo sam slušao kolegu Stefanovića i govorit ću na osnovu činjenica o svim temama koje on
pokrenuo. Prvo o temi koja se tiče nezaposlenosti, odnosno zaposlenosti. I pomenut ću samo relevantne izvore informacija. To je za nas Republički zavod za statistiku koji jasno kaže da je povećanje zaposlenosti u odnosu na prošlu godinu u decembru 2015. bile čak za 80.000 ljudi. 4,6% smo povećali zaposlenosti. To su realne cifre i to su cifre koje su rezultat investicija kako strani koji stižu u našu zemlju, ali i domaćih preduzeća koji šire svoj posao i koji pokušavaju da budu što bolji i kvalitetniji kako na regionalnom, tako i na svetskom tržištu. Ponosan sam na učešće Socijaldemokratske partije Srbije u rezultatima i aktivnostima koje sprovodimo sa našim koalicionim partnerom Srpskom naprednom strankom i ja ću govoriti upravo na osnovu onih aktivnosti i glavnih stvari koje smo uradili za ovih nekih skoro 2 godine. Kada je u pitanju parlament, to je i tekako najznačajniji, odnosno zakon o planiranju i izgradnji koje smo doneli i koji je doprineo da naša zemlja skoči na Doing Business listi Svetske banke sa 69. na 58. mesto. Da, dobro je što smo napravili sporazum sa MMF-om, jer svaki ozbiljan strani investitor koji treba da dovede do novog zapošljavanja prati šta se događa u našoj zemlji. Prati otvaranje poglavlja, prati naše evropske integracije, prati našu međunarodnu poziciju i prati zakonsku regulativu i poslovni ambijent koji ovdje mi želimo da stvorimo. A Srbija je posle 2 godine, od 27. aprila 2014. godine, postala ekonomski hub i postala ekonomski lider u regionu. Uz projekte koje ćemo sprovesti, uz otvaranje novih poglavlja, dinamično pristupanje Evropskoj uniji, mi ćemo za nekoliko godina infrastrukturno opremiti našu zemlju i naravno stvoriti sve preduslove da ovdje dođu, gospodin Ružić je govorio o tome, ne špekulanti, ne fantomske kompanije koje su privatizovale čak više od 2/3 naših preduzeća od 2000. godine do danas, nego da dođu najbolji. Da dođe američki General Electric, da dođe Cooper Tires, da dođe Microsoft. Dakle, kompanije koje kada ulože i kada investiraju ovdje novac imaju taj takozvani prelivajući efekat. Prvenstveno donose nove tehnologije, inovativne tehnologije, novi menadžment, nova znanja. To je nama potrebno. Uz podršku svim nivoima obrazovanja naše zemlje, uz uvođenje dualnog obrazovanja, reformisanje komorskog sistema koji hoćemo da napravimo, naš put ka tome da imamo privredni rast od 5% koji nas kvalifikuje ka tome da iz godine u godine smanjujemo nezaposlenost, da napravimo jednu kvalitetnu i konkurentnu privredu uz realizaciju velikih projekata kao što je Beograd na vodi od preko 3 milijarde evra samo u Beogradu i kroz pristupanje Evropskoj uniji, uvažavanje njihovih standarda, pa i naravno usvajanje koncepta cirkularne ekonomije, što je jako važno. Mislim da možemo za nekoliko godina da budemo jedna ekonomski dobro razvijena zemlja, zemlja koja je konkurentna i u kojoj neće biti problem jednakosti pri zapošljavanju. Inače ste izneli podatke koji su potpuno fingirani, jer je nezaposlenost u Srbiji skočila. Zatvoreno je preko 70.000 malih i srednjih preduzeća za vreme vaše vlasti, mada ne znam koja je to vlast kad ste na vlasti 100 godina. Za vaše vreme 300.000 radnih mesta ugašeno u privatnom sektoru. Dakle, u toj situaciji vi pričate o razvoju, gde nam je jedina šansa, suštinski, ono što vi prodajete svetu, da imamo najjeftinijeg radnika u regionu. I po Forbesovoj listi smo najgori. Po svim mogućim listama smo najgori. I po odlivu mozgova smo jedina je gore od nas Gvineja Bisao. Ne znam da li znate to. Svi ovi ljudi će da odu. Zato što nemaju da žive od svog rada. A vi dovodite, kako kažete, velike kompanije, nabrojali ste neke koji su došli za vreme one loše žute vlasti u kojoj ste također bili, pa onda kažete oni su došli u Srbiju pa su otvorili radna mesta. Jeste. A po kojoj ceni, kolika je plata tim ljudima? Jer znate koliko sati rade? Jer znate da nemaju sindikat? Jer znate da rade 12 sati dnevno? Gde to nemaju sindikat? Pa gde imaju sindikat? Pa kažite mi gde postoji sindikat u Srbiji u privatnoj firmi? Pa ne možemo mi reformisati sindikate. Možete kroz zakon, izvinite, vi možete nametnuti obavezu i možete kroz sporazum sa stranim investitorom usloviti. To je ono što mi predlažemo i što bi bilo dobro da prihvatite. Da se kaže, dobit ćete pare iz državnog budžeta, ko što sad dobijaju, to je od 5 do 10, nekada i više hiljada evra po radnom mestu, ali ne za domaćeg investitora, samo za stranog. I onda taj strani investitor to potroši, spakuje se i ode. A umeđu vremenu da platu radniku 20-25 hiljada dinara za 12 sati rada.
To je ono što oni obećavaju. I ja ih pitam, zašto ne prihvatite da to promenimo, ako ste levičari? Meni je vrlo inspirativna bila gospođa Janković i mislim da bi mogla da inspiriše malo i gospodina Stefanovića. Jeste u ekološkom smislu. Evidentne su razlike. Dakle, u Sloveniji su teme ekologija, zeleni, ljudska prava, pokreti koji su kao vanparlamentarna snaga postali sada i parlamentarna. Kada promenite politiku, kao što nije po meni korektno menjati pravila igre kada igrate, na primjer, fudbalsku utakmicu, onda je red da kao pokret izađete na izbore i osvojite te glasove, a ne da sedite u parlamentu kao Demokratska stranka, onda napravite novu stranku i sada zaboravite da ste bili nešto i da je ta Demokratska stranka sprovodila upravo isto ovakve, da kažem, davala subvencije ne kao stranka, nego kao vladajuća stranka u vladi. Pa kako vi to, gospodin Ružiću, znate kad vi niste nikad u parlamentu? Stranim koliko puta ste govorili u Skupštini Srbije? Nego nijednom. Pa recite, niste nijednom govorili. Ja sam to obrazložio. Pa kako vi znate ko je u Skupštini? Ja sam obrazložio. Pa niste bili nikad tamo. Ja vam ne govorim da li ste u Skupštini ili niste. Pa čekajte, pa jeste vi glasali za taj zakon? Jeste vi glasali za zakon po kojem je poslanik vlasnik mandata? Na čijoj listi ste ušli vi? Na listi Demokratske stranke. I taj mandat sam zaslužio. 4 godine se borim protiv vaše vlasti i nastavit ću da se borim. Podržavali ste tu politiku, I pa vi ne vi isto nastavite, tako, to je demokratski pa ne u redu, ali nemojte sada da govorite kao kad ste glasali za zakon, samo molim vas, znači glasali ste za zakon i SPS i vi, po kojem je poslanik vlasnik mandata. Je li tačno ili nije tačno? Ko je bio inicijator tog zakona? Demokratska stranka. Ne, ali ko je bio glavni inicijator? Venecijanska komisija. Venecijanska komisija. Jeste glasali za to? Jesmo se svi složili oko toga. Pa ne razumijem šta me kritikujete onda. Ne, ja kritikujem. Pa što ste omogućili da Tomislav Nikolić otme 20 mandata radikalima? To ste omogućili vi. Pa ste tada ćutali. To ste omogućili vi. Pa i vi ste omogućili. Pa nemojte sada kao da niste bili u toj vlasti. Vaš predsjednik, ali suština nije u tome. Gospodine Malagurski, od 25 godina više stranačja u Srbiji, Socijalistička partija Srbije, poštovani građani, na vlasti 23 godine su na vlasti SPS. Šta to govori o Socijalističkoj partiji? To govori da ste vi stranka vlasti, da ste vi stranka... Nije 23 godine. Jeste, 23 godine ste na vlasti u jednom ili drugom obliku. Da ste stranka koja postoji zbog apanaža, zbog upravnih odbora, javnih preduzeća i onog momenta kad padnete s vlasti, što će vrlo brzo da se dogodi, ta stranka će proći gore nego Demokratska stranka. Vrlo pežorativno govorite o stranci koja je najjača upravo na strani političkog spektra kome vi gravitirate i želite da uzmete birače. Pa da, izuzetno se promenilo. Ja vas ne vidim ni u fragmentima u tim istraživanjima, ali vam želim svetlu budućnost. Da okupite te hipstere, levičare, da oni krenu da upravljaju Srbije koje ste vi kao SPS slagali, koji ste vi zaboravili na Slobodana Miloševića ispod Lipe, pa ste zaboravili na... Neće nas čuti. Pa čekajte, evo da završim. Ali nemojte dugo, nemojte preterujete. Ne, kakvi hipsteri? Mi idemo na građane Srbije, između ostalog sada da devalviramo značaj hipstera koje ste vi 100 puta slagali do sada, pošto ste obećavali oružje da branite Kosovo, pa od toga nema ništa. Pa ste obećavali njet MMF-u, pa od toga nema ništa. To je rekao pokojni Jovan Krkobabić. Pa ste zaboravili na vašeg pokojnog predsjednika Miloševića. Nikada nismo zaboravili. Niste zaboravili? Ne. Pa što mu ne odete na grob organizovano, nego samo Mrkonjić ide? Uvek ide delegacija. A delegacija ide. Pa onda, zar vi mislite? Naravno. Pa dobro, šta je onda tu sporno? I sad treba vi sada da pričate građanima Srbije koje ste slagali 1000 puta, gde pazite građani Srbije, 25 godina SPS u Srpskom narodnom pozorištu. Samo na trenutak, ako mogu da vodimo ovu emisiju, ako nije problem. 25 godina SPS-a. Samo ću ovo da kažem. Znači, oni stoje na bini i peva. Jeste, ovo je ilustrativno. Peva hor. Što inače ja podržavam. I znam da gospodin Ružić podržava. Peva hor Internacionalu. Ustajte prezreni na svetu, vi sužnji koje mori glad. A pored njih stoji Bajatović. Ovako. Ja više nemam šta da dodam. To je levica. Pa nemate ni šta da oduzmete. Ali znate šta Stefanović ovdje implicira? Gospodin Stefanović ovdje implicira kao da su građanke i građani Srbije infantilni, pa 23 godine, kako on kaže, ja mislim da je 22, daju podršku Socijalističkoj partiji Srbije. Pa da li je taj narod lud ili vi niste u pravu? Ja mislim da vi niste u pravu. Ali nisam ja završio ovo oko gospođe Janković. Ali dobro, evo neka profesor... Evo, ja ću samo kratko da se nadovežem, ne želeći da ulazim u tu tematiku ko kome ide na
grob, nego da govorimo o praktičnim i životnim stvarima i da kažem da ćemo i za hipstere i za sve građane Republike Srbije zajednički raditi da obezbedimo uslove da budu zaposleni i da dostojanstveno žive od svog rada. To je naš prioritet, ne da se vraćamo u prošlost, ne da stalno govorimo o nekim idejama koje nigde, pa to ste vi utvrdili takav vid zapošljavanja. Kad smo već govorili o Zoranu Đinđiću, samo nešto da kažem ja. Gospodine Stefanoviću, u vašem partijskom manifestu napisali ste da napuštate principe ekonomske politike između 2003. i 2012. je li tako? Svesni loših posljedica koje su oni proizveli. Možda prihvata našu sad. Zar je Demokratska stranka na neoliberalne ideje prešla tek 2003. godine? Mislim, Zoran Đinđić je zagovarao privatizaciju i doneo prvi neoliberalni zakon o radu i štrajku. Tako je. 2003. je stavljena zbog toga da bi se napravio jedan istorijsko-politički jasan otklon u odnosu na ubistvo premijera. Inače, Levica Srbije ne baštini bilo čiju politiku. Imamo svoju izvornu politiku koja je došla od građana Srbije i dajemo odgovore kako možemo drugačije da uredimo naš ekonomsko-socijalni sistem. Između ostalog, neke stvari sam ovdje i naveo. I vrlo konkretna pitanja postavio na koje nisam dobio odgovor. A što se onda vezujete za period 2003-2012? Pa ako ste novi, ako ste inicirali nešto novo, zaboravite. Ako ste čitali izveštaje o privatizaciji, onda ste videli da je najveći problemi su od te godine. Ministarstvu spoljnih poslova. Nisam bio državni sekretar. Niste bili, pa dobro, bili ste nešto. Politički direktor. Niste bili u Demokratskoj stranci, evo pojavio se novi Borko Stefanović. I ja to prihvatam. Kandidujte se na izborima, nemojte da uzimate te mandate tamo u parlamentu. Ja sam siguran da ćete vi preći cenzus. Mi ćemo se ja sam kandidovati, ubeđen da ćete preći cenzus i u Vojvodini i na lokalu. Ne znam da možete da se kandidujete tamo u Vojvodini, ali nije to tema, gospodine Stefanoviću. Dakle, lepo je uviti proizvod u jedan celofan i sada prodavati to. Ma nije nikakav celofan, mere su konkretne, predlozi su konkretni. Problem je što to ne čitate. Ja to razumem. Ja sam program SPS-a pročitao. To podržavam. I ne vidim... Koji ste također mogli da inicirate... A što ne glasate u Skupštini? Ne, što niste inicirali kada ste bili u Demokratskoj stranci? Ne kao opozicija, nego kao vlast. Taj zakon se pominje... Gospodine Ružiću, ja sam poslanik od 2012. godine. I nisam bio u ono vreme u vrhu vlasti i nemam nameru... u vrhu stranke, ali ono što je poenta... Ja sve što sam radio tiče se Kosova i Metohije i za to sam uvijek spreman da odgovaram. Za to ste se dobro izborili. Izborio sam se mnogo bolje od Ivice Dačića koji je obećavao oružje, a onda je sve potpisao u Briselu što su mu doneli da potpiše. I to građani znaju i zakon, samo vas molim, u Skupštini dignite ruku kad budemo stavili na dnevni red. Nisam. Pa kako onda sad kažete potpisuje, to građani znaju. Ali je drugo obećavao. A vi niste uspeli da potpišete. Obećavao im je ako treba oružjem ćemo braniti Kosovo. Pa i vi sad obećavate, pa ako dođete na vlast, ne daj Bože, ovaj narod ima skaču u reku. Ja ne znam da li ima više nepoštenih ljudi od SDP. Kada ste pomenuli Kosovo i Metohiju... To je uvređeno. Nema nepoštenih ljudi od Samo jedno pitanje vezano za to. Evo, samo pošto je gospodin Stefanović... Nemojte sada, to je uvređeno. Pomenuo Kosovo i Metohiju. Za mene je najveća uvreda da neko kaže kako sam ja odgovoran za nešto sa čim nisam imao veze. To je kako bi ja rekao da vi imate veze sa Dunav osiguranjem ili sa nekim javnim preduzećem. Pa nemate. Pa šta onda vi meni govorite to? Borko Prada, a ja Branko Rolex. Pa nemojte, molim vas. Ali čekajte ovo, samo da završim. Niko ni vama nije zakon, pritom Pradu nisi poneo, a ja Rolex nosim stalno. Ono što je po meni kod zakona o poreklu imovine kritike i za ovu vladu i za prethodne vlade, i tu se slažem sa gospodinom Stefanovićem. I premijer Vučić je predlagao da se taj zakon donese od 4 godine će uskoro, taj zakon nije donet. Dakle, ja se lično i iskreno zalažem da taj zakon bude donet. To što ste vi predložili, vi ste htjeli da napravite i to je legitimno. A što? Pa vam se ne sviđa zakon? Pa nekad izađe najjača partija SNS i premijer Vučić i kaže... Pa oni lažu, oni su 5 puta najavljivali. Inicijativu gospodina Stefanovića, ali oni su najavili tu... Evo, vi podržite naš predlog zakona o poreklu imovine i stvari rešene. Razgovor u parlamentu sa poslaničkim grupama i predstavnicima vladajućih stranaka. Razgovaramo kad vi nećete da predložite ništa, osim ako nije SNS. Nemojte da se ljutite. Zato što mi moramo oko nekih stvari da napravimo konsenzus. Slažete se da možemo to da uradimo? Možemo uvijek da pravimo konsenzus. Sve što smo predložili, ništa apsolutno niste podržali. Ni za Milana Nedića i Ljotića, ni za poreklo imovine. Mi smo prvi deklaraciju podneli. Dobro, zašto niste glasali za izmenu zakona o rehabilitaciji? Samo jedno pitanje. Zato što slušate samo ono što vam Vučić kaže. To je problem. Vi ste satelitske partije oko Aleksandra Vučića.
I ponašate se onako kako on odluči. Da Građani to treba da malo više Stefanoviću, svi radimo kao samo oni, pošto ulažemo ste svoje... pomenuli da radimo Kosovo i kao Metohiju, Vučić. Mislim da bi nam bilo pregovarali mnogo ste na temu Kosova i Da Metohije. ne dolazimo na posao u 12. Samo jedan detalj koji se našao. Imam inače ovakva pitanja za sve, tako da ne brinite. Samo kad ste već pomenuli Kosovo i Metohiju, vi ste početkom prošle godine pohvalili rad levičarske grupe Marks 21, ako se ne varam, i sekretara Matiju Medenicu na Twitteru. Da li vam je poznato da je stav te organizacije po pitanju Kosova i citiram odbrana prava Kosova na samoopredeljenje i pravo na formiranje nezavisne države, a da je Medenica nedavno twitovao imam snažan poriv da se izdrogiram i da legnem da spavam i u međuvremenu sve da prođe i kad se probudim da i dalje lepo budem izdrogiran. Borise, to su birači. Ne. Nemojte sada devalvirati, molim vas. Dobro, Da li biste s takvim ljudima popili kafu i sarađivali? Prvo, mogli ste pročitati i šta Medenica kaže o meni. Vrlo negativne stvari. Vrlo negativno, dobro. Dakle, ja nisam govorio o Marksu 21 kao organizaciji, ja sam pohvalio to što postoje levičarske organizacije. Naravno, to ne znači ništa. Kao što mislim, ali da vam kažem, to su levičarske organizacije koje su na margini, koje su male grupe ljudi koje sede i bistre ideologiju bez ikakve namere da nešto aktivno učine. I Levica Srbije nastala kao odgovor na situaciju da u Srbiji levica ne postoji. I normalno je da postoji levica, da postoji desnica, da postoji centar. Pogotovo danas kada su sve socijaldemokratski i centar partije centra u velikoj krizi. Zato što nemaju nikakav odgovor na ono što se dešava u ekonomskoj i socijalnoj sferi. Mislim da je to, sad sam mogao bilo šta da pročitam u posljednjih 5 meseci šta je ta ista jedna mala, kažem, neću da ih uvredim, razumete, ali jedna mala organizacija negativno govorila o Levici Srbije, o meni lično, ali to ništa ne znači. Da. Gospodine Ružiću, Socijalistička partija Srbije je u koaliciji sa SNS-om u vladi koja je smanjila plate i penzije radnicima i penzionerima. Vi ste rekli da podržavate mere vlade koje odudaraju od levičarskog programa jer vode u bolje sutra. Moje pitanje je zašto ste onda u stranci sa levičarskim programom ako drugačije mere vode u bolje sutra? Evo, ja nisam rekao ništa lažno. Dakle, nazivam stvari pravim imenom. Dakle, to jesu mere koje su nepopularne. To je evidentno. Također je evidentno da naša ekonomija mora da ozdravi. To je također evidentno. Također je evidentno da je Srpska napredna stranka zajedno sa svojom koalicijom, odnosno koalicionom listom uzela, odnosno dobila podršku građanki i građana u broju koji je njima dovoljan da ne samo samostalno vladaju, već i da iniciraju te važne i zakonske predloge i mere koje se preduzimaju kako bi se išlo ka ozdravljenju ekonomije. I kada smo već prihvatili, pre svega, poziv koji je bio korektan od strane mandatara da preuzmemo odgovornost za one resore koji su nama dati praktično kao delu tima Vlade Republike Srbije da vodimo, mislim da smo uradili mnogo toga za Srbiju, pre svega na polju spoljne politike, da smo uspeli da se izborimo i za našu kulturnu baštinu, za naš istorijski identitet, da sprečimo donošenje rezolucije u Savetu bezbednosti, da se izborimo naravno i da u kontinuitetu pokažemo dobru nameru u primjeni Briselskog sporazuma, da na uspešan način predsedavamo OEBS-u. Dakle, sve su to stvari koje su po meni mnogo bolje, iako smo kao partija programski drugačije strukturirani, mnogo bolje za Srbiju jer smo dali jedan doprinos. Da smo bili u opoziciji i da nismo dali doprinos ovoj vladi na taj način, mislim da Srbija ne bi dobila ono što je bilo moguće u tom trenutku. Ono što je isto kada govorimo o levici, mislim samo moram da se dotaknem toga, jer u Sloveniji vidjeli smo o čemu pričaju. Ovdje također paradoks, i mi još uvek nemamo taj razvijeni politički spektar. Paradoks je da, na primjer, stranka profesora Marinkovića, Socijaldemokratska partija Srbije, bude na predizbornoj listi sa partijom desnog centra. Bilo bi prirodnije, evo, nije to samo kritika, nego je to prosto tako. Bilo bi prirodnije da se svi okupimo koji gravitiramo toj ideji, pa čak i ova nova Borkova levica, protiv koja ja nemam ništa protiv, samo da... Levica je Srbije, dobro, za sad je Borkova, možda bude i Levica Srbije, ali nemam ništa protiv da se sve te i male i srednje i druge partije okupe oko jednog programa i samo tako levica može u Srbiji da se približi tom idealu. Slušali smo šta govore o levici u Hrvatskoj, u Sloveniji. Imamo jedan prilog o jazu između bogatih i siromašnih koji je snimio Milan Lakić, filmski TV producent iz Johannesburga i Južnoafričke republike, pa da vidimo kako je stanje po pitanju jaza
između bogatih i siromašnih u Južnoj Africi. Jaz između bogatih i siromašnih već decenijama raste u svetu, a verovatno najbolji primjer za taj strahoviti rast je Južna Afrička republika. Pre Nelsona Mandele crnci su bili građani drugog reda, siromašni i obespravljeni. Međutim, sa dolaskom Mandele na vlast, njihovo ekonomsko stanje se nije bitno promenilo. Crnci koji su ušli u politiku svakako jesu sebe obezbedili, ali da li je zamisao Mandele i dalje ostvariva? Da li mere vlade mogu da zaustave globalni trend podele sveta na ekstremno bogatu manjinu i siromašnu većinu? I don't believe that they've achieved what they thought they were going to set out to achieve. It has had a lot of good points, but I think what has happened is it's actually just done away completely with the middle class. We've got the middle class has either gone right down and become the lower class, and some even below the breadline, and the rest have maybe gotten a little bit wealthier than they were before. But overall, I don't really think it has been that positive. Yes, the gap is still huge. There is only few black minority that I can say that they've got good wealth than the majority of the blacks here in South Africa. And the gap is very big. That will take another maybe 4 to 5 decades to try to close, to come to the half, but I don't think that will happen. S jedne strane imate priliv stanovništva, s druge strane imate ograničenja proizvodnje hrane, s treće strane imate politiku i ratove i teškoće. Tako da ja nisam veliki optimista, voleo bi da bude bolje, međutim nisam veliki optimista da će biti lakše u 2016. Most countries at the moment economically are in decline. And the power has been moved around the world, and yet we're still following the old people with the old views. And I think things need to move with the times and be united. The rate of unemployment is very high. I'm not quite sure whether maybe they don't reach people's expectations or what we're supposed to reach, or even the freedom. There are those who still criticizing the other countries, or those who still criticizing the other citizens, you see. Ne znači dobiti demokratiju, ne znači biti i bogat. Biti bogat u smislu slobode koja nema cenu, to je jedna stvar, ali kad pričamo o ekonomskom nešto, da ne bude prazan stomak, to je sad već nešto drugo. I think the view is it's too easy to turn around and blame the past. We've been aware such as shortage of power. It was highlighted in the early 90s. Now this government that we're actually businesses are faltering, the economy's faltering due to lack of power. It's going to stunt growth in our economy, which affects all. It's been common knowledge for years, yet nobody's taken it to heart. Nobody's heeded the warnings, and it's very easy to stand up and blame apartheid, blame the past. The fact is, it's been open knowledge for 30 years. Yes, I think the education also is playing a big role, and the employment, as you know, that South Africa is holding a lot of foreigners, people coming from out of Africa because of the wars and the economic situation. Like the country where I'm coming from, that the economic is not good at all. So thousands and thousands and people, they come here to seek for the job, for a better living in South Africa. So that is a big challenge also for South Africa. Jeste, to je upravo ono što smo i rekli, da demokratijom nisu dobili ekonomski, nisu ekonomski ojačali. Problem je tu problem novca, problem je zarade, problem je, međutim, oni sad mogu i da demonstriraju, ranije nisu mogli ni tako, ni to da rade. Možda su oni bili zadovoljni sa onim što su dobijali, ne znam koliki su ni bili prohtevi, ali mislim neki opšti standard je prisutan ovde, iako je javni servis mnogo pao, ali koliko je bolje u odnosu na ranije, ne bih mogao ništa određeno kažem u smislu ekonomski šta je bolje. Nisam siguran da su poboljšali ekonomiju mnogo. Sve dok ne postoji interesovanje vlasti da rešavaju problem ogromnog jaza između bogatih i siromašnih, sigurno je da će srednja klasa da nastavi da propada, siromašni da pate, a bogati dalje da se bogate. Zato je nad nama, običnim građanima, da konstantno vršimo pritisak na vlast da slušaju naš glas. Milan Lakić iz Johannesburga, Južna Afričke republike, samo za emisiju Globalno na radio televiziji BN.
Veliko hvala mom dragom prijatelju i saradniku Milanu Lakiću za ovu reportažu. Gospodine Marinkoviću, evo ja sam recimo bio u Južnoj Africi, znam otprilike istoriju šta se desilo. Građani su imali veliko očekivanje od Nelsona Mandele. Ja to volim da poredim i sa velikim očekivanjima u Srbiji. 5. oktobra da su mislili da će sad sve da odjednom cveta i da bude sjajno. Međutim, oni su s provođenjem Vašingtonskog konsenzusa, imat ćete vremena za komentar, gospodine Stefanoviću, sa sprovođenjem Vašingtonskog konsenzusa u Južnoj Africi, oni su otvorili kompletno svoje tržište, došle su strane investicije, međutim, građani nisu ništa bolje živjeli. Oni crnci koji su ušli u politiku, oni su super prošli. Oni koji su se nadali da će biti bolja situacija su vidjeli da se to ipak nije desilo. Sad vi ste u Socijaldemokratskoj partiji, magistrirali ste sa temom socijalni dijalog kao faktor evropskih integracija Srbije, doktorirali na temi položaj sveta rada u procesu globalizacije. Da li vi mislite da je globalizacija jedan pozitivan tok događaja ili je možda negativan? Pa nijedan ozbiljan i svetski poznat teoretičar, ekonomski, politički i analitičar ne može da kaže i u svojim knjigama i člancima niko ne može da kaže a priori da je globalizacija dobra ili nije dobra. Ona je jedan proces koji traje već nekoliko decenija, ima svojih jako dobrih strana. Ekonomske, pogotovo integracije, političke integracije zemalja su i tekako pozitivno uticale pojedinačno na zemlje koje su bile slabije razvijene, s tim što ovaj primjer koji je naveden, dakle pitanje Južnoafričke republike, nije baš primjer za poređenje, pogotovo sa Srbijom. Se tu radilo o jednom represivnom, od modernog sveta prezrenom režimu i sistemu apartheida, jednoj velikoj većini naroda i građana jedne zemlje koja nije imala nikakva prava, čak ni prava na slobodu kretanja. Nisu poredili sisteme, nego čisto očekivanja. Da ne govorim, da. I tu je taj proces će sigurno mnogo duže da traje od toga kada je Frederick de Klerk tamo 90. godina predao vlast i mogućnost da većina demokratski izabrana može da upravlja tom zemljom koja je i tekako bogata prirodnim bogatstvima. Naravno, oni imaju potencijala, ali imaju jedno višedecenijsko kaskanje kada je u pitanju većina građana i naroda, jer oni nisu imali pravo na obrazovanje, na jednake šanse, jednake uslove življenja i rada u toj jednoj bogatoj zemlji. Mislim da nama u Srbiji je potrebna ta pozitivna energija. Mislim da nam to fali i gospodin Stefanović je pomenuo gospodina Vučića. Mislim da on unosi upravo i tu novu energiju i taj novi pristup, kultura rada. To je ono što nama treba, da se posvetimo radu, da se posvetimo sami sebi, individualno da radimo na svom obrazovanju, svojoj karijeri i da shvatimo da u životu sve zavisi od nas. Koliko budemo obrazovani, koliko budemo imali veština, toliko ćemo moći da se snađemo i da se izborimo na tom tržištu. I treba razvijati tu tezu i teoriju da država treba nešto da da. Ona treba da stvori okvir, ona treba da stvori jednake šanse za utakmicu ljudskih znanja i sposobnosti. I to je ono što država treba da implementira u sistemu jedne zemlje. Ja mislim da ćemo mi do tog sistema da dođemo u skorije vreme. Gospodine Ružiću, vidjeli smo mnoge države koje su sprovodile diktat Međunarodnog monetarnog fonda, među njima i Južnoafrička republika, pa i druge države poput Ekvadora, Argentine i tako dalje. Nisu prošle baš sjajno. Zašto nije Srbija izvukla neke pouke iz svega toga? Ja sam siguran da u onoj meri koliko je moguće Srbija izvlači pouke. Ako gledamo globalno ovu tematiku i tu nejednakost koja evidentno postoji, kada uporedite 7 milijardi stanovnika na planeti, a da od toga 65, ja mislim, procenata svih energenata praktično je na podastrato Sjedinjenim Američkim Državama, onda je evidentna nejednakost. Također je evidentno da je to stalna borba kreditora, da je također stalna borba velikih multinacionalnih kompanija koje su sigurno došli u Južnoafričku republiku, na primjer, i preuzele i rudnike i tako dalje, a ni na koji način nisu tehnološki osposobili privredu da bi građani same Južnoafričke republike mogli da budu i zaposleni, da zarađuju i da žive jedan život dostojan čoveka. Tako da, kada govorimo o Međunarodnom monetarnom fondu, moramo imati jedan širi okvir i opseg pitanja kojima se bavimo.
Dakle, ako pretendujemo da budemo, i ako je to odluka i prethodnih vlada i ove vlade, da uđemo u Evropsku uniju. Ja ne kažem da moramo prihvatati diktate Međunarodnog monetarnog fonda. Moramo uskladiti sa svojim realnim mogućnostima i sa zahtjevima koje možemo u meri koje je moguće da to iznesemo, ali svaki strani investitor posmatra šta se dešava u saradnji države sa Međunarodnim monetarnim fondom. Pozitivan primjer je, na primjer, Slovenija, koja je odbijala razne predloge Međunarodnog monetarnog fonda i evo je u Europskoj uniji. Dakle, ja ne kažem da kao država treba da prihvatamo sve a priori, već i da budemo sramežljivi u zahtevima, ali smatram da ukoliko smo ušli u tu kolotečinu, mislim da se sva trojica slažemo da nam je cilj da uđemo u Evropsku uniju, da nam je cilj da živimo u socijalno pravednijem ambijentu, kako god do njega došli, dakle, da li na neki ekstremniji način, da li na neki drugi način, i da nam je cilj da prosto budemo deo jedne evropske porodice gde i pripadamo. Gospodine Stefanoviću, da li biste vi na čelu vlade Srbije raskinuli saradnju sa MMF-om poput nekih latinoameričkih političara? U svakom slučaju ne bismo pravili aranžman koji podrazumeva, čak su i prethodnici to rekli, slepo ispunjavanje svih zahteva. Dakle, ali biste sarađivali sa MMF-om? Pa sarađivali bi u onom obimu koliko je potrebno našoj ekonomiji i tome da Srbija ne bude izopštenik u finansijsko-ekonomskom smislu. Ali ovo što se sada dešava u Srbiji nije to. Ovo je sada... Dakle, mi smo podredili ljude koje su naši građani birali odlukama, administrativnim odlukama nekih činovnika ili iz MMF-a ili iz Brisela. Dakle, ceo demokratski proces je doveden u pitanje. I to jeste jedna od odlika neoliberalnog kapitalizma i novog sveta u kojem živimo. Između ostalog, vaš prilog ide tome, to potvrđuje u stvari. Dakle, tu je negde 5% ljudi najbogatijih koji dobro žive i kontrolišu sve ostalo. Srednji sloj je uništen, gurnut je u prekarijat, gurnut je na dole. Levica mora da se bori protiv toga, mora da se bori za srednji sloj. Mora da se bori protiv iluzija i neistina, kakve se često onako olako daju, tipa da naš narod je lenj, da ne radi dovoljno, to nije tačno i po nalazima Međunarodne organizacije rada i OECD-a naši radnici su među najvrednijima u Evropi. Drugo, naša javna administracija nije preglomazna, dakle u odnosu na broj stanovnika ona je manja u odnosu na sve ostale države Zapadne Evrope, tako da sve te stvari koje se onako olako izriču, one su napravljene da bi stvorile tu atmosferu koja opravdava smanjenje plata i penzija, dalje opadanje životnog standarda našeg stanovništva, vladavinu banaka, neregulisane banke i kamate, opšte osiromašenje građana, smanjivanje socijalnih prinadležnosti davanja porodiljama, trudnicama. Vidite u Srbiji sad Vulin šta radi, isto lažni levičar. Dakle, cela suština je u tome da je to filozofija jednog čoveka. Taj jedan čovek koji je najlošiji učenik Angele Merkel zove se Aleksandar Vučić. I sve ove stranke koje su sada tu sa mnom u studiju, a u stvari u vladi Srbije, služe da se to predstavi kao jedan širi front u kojem se mi iznutra borimo za socijalnu pravdu i jednakost. Niti socijalne pravde, niti jednakosti, samo siromaštvo, nezaposlenost i opšte propadanje. I kada kažemo, 5. put danas ponavljam, ajde da zajednički donesemo u Skupštini zakon kojim će da obaveže stranog investitora da mora da da prosečnu platu u Republici, sindikalno organizovanje i učešće jednog člana sindikata u upravi preduzeća bez mogućnosti da ima većinu. Možda će to da obeshrabri strane investitore. Sad ću da vam kažem. Dakle, ajde to da usvojimo. Ako to neće strani investitor, može da dođe, ali neće dobiti državne subvencije iz budžeta. I ja kažem, šta je tu problem? Što neće za to da glasaju? Ne gospoda ovde prisutna, nego mislim uopšte u Skupštini većina neće za to da glasa. Oni neće bilo šta da učine da se vrate plate i penzije koje su nezakonito otete od građana Srbije. Mi imamo Krkobabića koji je direktor pošte, koji se ne skida sa nacionalnog frekvencije svake nedelje, našim parama, državnim parama promoviše sebe i svoju satelitsku slugeranjsku partiju Aleksandru Vučiću i priča penzionerima o tome kako je dobro, mi se borimo za vas. Borite se tako što ste im dali 120 do 150 dinara povećanje, a uzeli ste im za taksu za RTS, a onda za RTS kažete to nije ništa, 150 dinara, to je beznačajna suma, a kad im date 150 dinara, onda kažete izvinite, to nije malo. Predlažem da pogledamo jedan prilog odmah posle reklama, pa da i to prokomentarišemo i nastavimo diskusiju. Evo
Evo nas nazad u studiju emisije Globalno. Pogledat ćemo jedan kratak prilog, odnosno jednu anketu na ulicama Bijeljine o tome šta građani misle o levici. To je prilog koji je pripremila radio televizija BN. Zaklinjali smo se 50 godina u Tita i SFRJ. Bilo je dobro, kažu, ali htjeli da probaju demokratiju i dobili. Jad, bijedu, političare. Je to ta Praga? Jebim me, mati. Šareni marketinški zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu komad hljeba, uslovima salama, sve u ime naroda, čist profit i zarada. I kome se prikloniti, ljevici ili desnici? Ni levice ni desnice, jer kod nas je žalosno stanje u politici. Pa nekako mi bliže taj desnica. Ja kad bi ja znao ko je levica, a ko je desnica. Više levici. Strogi ljevičari. Nakon raspada Jugoslavije imali nade za ljevicu na našim prostorima. Ima ako nađemo jednog Vučića ovdje u Republici Srpskoj, ovo sve isterati Sarajeva. Ima, vjerujem da ima. Slabo. Neće biti nikako. Ne baš štito, ali od poprilike ono što je bilo dobro kod Broza, to treba takav čovjek. Evo kao Vučić što je se pojavio. Ovo je jako fin čovjek. Ovo čisti levičar, čovjek koji pravdu, zakon poštuje i radi, sve danonoćno radi. Ja mu poštujem, skidam kapu. Da li u našim životima ima ikakvu ulogu politika u Grčkoj i Španiji? Nametnuta evropska politika koju oni sami ne mogu svojom ekonomijom da izdrže, pa ih isto tako gnjave, ali malo više nego nas. To će vjerovatno, po moje proceni, da propadne. Šta zamjerate našoj staroj komunističkoj partiji, a šta su komunisti radili pozitivno? Promašen zbog toga što nije nikada kulicao titulara imovine. A kad je nešto nečije i svačije, onda nije ničije. Zato što nisu pustili krupni kapital da dođe u državu Jugoslaviju, ne bi imali ovaj građanski rat. Za vreme komunizma malo je bilo sigurniji što se tiče radnog vremena. Oni su vrlo malo toga pozitivno radili, jer se zna da je Tito sav svoj život upotrebio na to da uništi što više Srba. Zamjeram joj ništa. Sve su radili dobro i bolje nam je bilo nego što je sad. Pa ne zamjeram ništa, koji su bili prije komunisti, sad su vam lopovi, eto. Da li danas ljudi modernu ljevicu izjednačavaju sa komunizmom? Oni su samo preokrenuli čurak, sve to isto. Bila je komunistička partija, posle Milošević da bi ostao na vlast napravio socijalističku partiju. Ništa bolje nije od Tite. Ja ne izjednačavam, to daleko je to od komunizma. Levice imate u zemljama kapitalistički, imali nisu komunisti. Koliko je socijalna pravda važna prosječnom građaninu? Evo ja 56 godina ne radim, hodam po cesti, tako. Znači, socijalna pravda u ovoj državi ne postoji faktično. Pa šta se njima odreći? Jedne plate, dvije, 5. Znači, pa 5.000 kad dobije, ne moram pojesti ni popiti. Šta ovo razmišlja? Na mjesec dana, majku. Ja imam samo 50 maraka primanja, ono borečki što sam preveo 4 godine. Stvorio ovu državu. 2 sina nezaposleni. Koliko znate o neoliberalizmu? Neoliberalizam je jedan sistem u kome bi svaki čovjek trebao da ima neku osnovu svoje zemlje, barem 50 maraka mjesečno u slučaju da ne bude mogao da živi. Međutim, i te liberalne partije po zapadnom svijetu, ja sam tamo dugo godina živio, su isto tako jedni ogranci lijeve i desne strane. Demokratija nas je uništila. Ovo nije ekonomija. Ovo je kvazi ekonomija. Ovo nema veze sa ekonomskim zakonima. Vidite, mi uzimamo kredite na ime unuka koji se još nisu rodili. Nemate i pravo nekoga opteretiti, još nije došao na svijet. A mi to radimo. Mi bez toga ne bi mogli dočekati jedan ponedjeljak naredni. A šta mislite, šta je potrebno raditi da se to promijeni? Potrebno je pre svega promijeniti vladajuću garnituru i da počnemo nešto raditi, proizvoditi da bi mogli izvoziti. Mi nemamo šta da izvozimo sem puževa. Sve drugo je neizvesno. Sve drugo što mi nudimo Evropi, tu smo skuplji od Evrope ili nekvalitetniji od Evrope. Iz ovoga sada ko izađe, ja mu skidam kapu. Hoću reći sve.
Hvala puno Tanji Lukić i ekipi iz Radio-televizije BN za reportažu. Gospodin Marinkoviću, vlada u Srbiji, a i mnogi građani polažu nadu u stručne, nestranačke ličnosti, takozvane eksperte, da predvode zemlju u ekonomskoj sferi. Ali zar ekonomska sfera stvarno može da se otrgne iz političke sfere? Nije li to odvajanje ekonomije od politike suština neoliberalne dogme o naučnom kapitalizmu? Pa mislim da nije. To je samo korišćenje raspoloživih resursa koje ova zemlja ima. I to ova vlada pokazuje kroz angažovanje recimo gospodina Vujovića kao ministra finansija koji ima ogromno iskustvo, gotovo dvodecenijsko iskustvo kao neko ko je radio na rukovodećim poslovima u Svetskoj banci, gospođa Kori Udovički koji imaju velika znanja koje se tiču međunarodnog tržišta, koje se tiču finansija i njihov rezultat dovoljno govori o ispravnosti te politike angažovanja ljudi koji nisu klasično partijski ljudi, odnosno pripadnici partija. Ali nije li gospodin Vujović jedan od osnivača G17? Mislim da nije. Ne znam da li je on osnivač. Možda je osnivač, jedan osnivača instituta G17, ali ja mislim da on nikada nije bio niti član, niti osnivač partije G17+. Da li je on neoliberalni ekonomista? Mislim da on nije neoliberalni ekonomista. On samo sprovodi jedan konačno koncept ekonomskog razvoja i definisanja javnih finansija Srbije koji je u skladu sa našim realnim mogućnostima, ali konačno jedan koncept koji ima jasan strateški plan i imamo konačno viziju kako treba Srbija da izgleda u tom smislu za nekoliko godina. Mi smo sproveli fiskalnu konsolidaciju, fiskalni deficit smo smanjili dakle, gotovo za pola u odnosu na 2014. godinu i već u 2015. godini beležimo privredni rast i pravimo temelje da uz nove investicije imamo u 2016. godini privredni rast od 2%. Dakle, sljedeća faza biće rasterećenje privrede, fiskalno rasterećenje privrede, ukidanje parafiskalnih nameta, jer mi moramo posebnu pažnju da obratimo na i one domaće privrednike koji stvaraju dodatnu vrednost, koji zapošljavaju ljude, ali i one strane da oni imaju jednu relaksiranu atmosferu za investicije, za otvaranje novih radnih mesta, novih pogona. Namerno govorim pogona zato što želimo da na neki način reindustrializujemo našu zemlju, da investiramo u stvaranje ambijenta za razvoj IT industrije i da na taj način zadržimo mlade ljude ovde i da kroz taj aspekt zabeležimo privredni rast. Naravno, uz korišćenje onih prirodnih resursa koje imamo, to je proizvodnja hrane, dakle prehrambena industrija i velike kapacitete koje imamo u okviru energetske politike. Gospodine Ružiću, vas mnogi doživljavaju kao opoziciju unutar vlasti, buntovnika u SPS-u. Kada biste vi bili na čelu recimo SPS-a i vlade, kako bi se vaša politika razlikovala od one koju recimo trenutno zagovara SPS? Ja se ne bavim hipotezama. Evo vidite da građani prepoznaju gospodina Vučića kao levičara. Tako da to vam je... Da li vam je to neočekivano? Važna je percepcija građana i zavisi kako nametnete priču i da li ispinujete u medijima. Dakle, naravno da nisam buntovnik. Zato što je socijalno odgovoran. Naravno da nisam buntovnik. Ne mogu da se bavim hipotezama. Dakle, mi u Socijalističkoj partiji Srbije imamo jasno trasiranu politiku, imamo jasne procedure izbora, imamo izabrano rukovodstvo. A zašto vas mediji predstavljaju kao buntovnik? Pa ne znam, to treba pitati medije ili one koji indukuju te medije. Dakle, ja ne vidim čime ja to... Dakle, nisam ja toliko ni važan, ali je važno biti onako rezonovati zdravorazumski. Ja ne vidim razloga da govorimo laži i neistine ako imamo istinu kao argument koji nam je podastrt. Dakle, ako mogu da kažem nešto što je istinito, pa čak i ako je neka konstruktivna kritika ili samo kritika u odnosu na vladavinu i moje partije i ove vlade, mislim da to nije loše. Ja mislim da živimo u demokratskom društvu i da je to sasvim prihvatljivo. I možda zbog toga, verovatno, oni koji se malo plaše, iskoriste to u nekim biltenima i almanasima vladajućih nekih partija i onda napadnu, onda ja to odgovorim. Ali to je simpatično, to je politički folklor u Srbiji. Gospodin Stefanović, kako vam se dopala anketa koju je pripremila televizija? Pa mislim da su ljudi svesni potrebe da imamo socijalnu jednakost, da imamo državu blagostanja, da se vratimo onome za šta se levica zalaže i bori. To što doživljavaju nekoliko ljudi i Vučića kao levičara samo pokazuje koliko je velika moć medija i kontrole medija koju gospodin Vučić skoro u potpunosti ima. Evo recimo ja ne bih mogao biti na televiziji da nisam danas došao u Republiku Srpsku.
Dakle, to samo pokazuje. Ali inače, suština je u tome što ne možete biti levica, mislim i građanima da na neki način to prezentujemo. Ne možete biti levica ako idete na mere štednje građana. Ne možete biti levica ako forsirate krupni kapital i privatizacije. Ne možete biti levica ako uništavate nezavisne institucije i sve podređujete volji jednog čoveka, proganjate neistomišljenike. I u suštini sve ono što se sada dešava u Srbiji i što se na neki način preliva i na Republiku Srpsku pa i na ceo Zapadni Balkan jeste jedan potpuni kolaps i sunovrat jednog prevaziđenog koncepta, jedne filozofije. To je neoliberalni kapitalizam koji podrazumeva da je svaki rad preskup, zato ga treba pojeftiniti, da je čovek nebitan, nego je bitno tržište i da suštinski humanizam je stvar za čitanke, a ne za život. Znači, vi smatrate da u Republici Srpskoj se sprovodi neoliberalni kapitalizam? Ja sam o tome govorio i na nekim drugim televizijama u Republici Srpskoj. Mislim da je ekonomska, socijalna situacija u Republici Srpskoj jako loša i to građani koji ovde žive i tekako osjećaju. I kada god ljudi počnu da primećuju da žive sve lošije i lošije, a da neki su u vlasti sve bogatiji i bogatiji, to se odnosi na Srbiju, ne samo za Republiku Srpsku, onda im se serviraju priče o referendumu, o velikim krupnim nacionalnim pitanjima. I to je stari trik konzervativnih snaga. Znate, uvek, malo pre ste i vi rekli da radništvo često se gura u nacionalizam i u mržnju, da ne bi mislili o svojim praznim stomacima. To se upravo dešava i ovde. Ali kako to da, recimo, veliki levičari u Latinskoj Americi su manje više nacionalisti? Evo sada već pokojni Hugo Chavez i Evo Morales su koristili transformativnu snagu nacionalizma da bi stavili na dnevni red stradanje i marginalizovane većine. Zato što u Latinskoj Americi nacionalizam suštinski bio prvo antišpanski pokret, a kasnije antiamerikanizam. Kao što i u Srbiji nacionalizam nije nacionalizam ili patriotizam kako se označava često u zapadnim kulturama, nego je kod nas ili rusofilija ili antizapadni sentiment. Tako je isto i ovde. Vi ne možete, uostalom bolivarski sistem je nešto sasvim drugo, vi to znate. Ne bih ja to nazvao klasičan evropski nacionalizam, ako već o tome raspravljamo. Ali ono što je činjenica je da levica mora da postoji i mora da se bori za to da čovek bude centar svih naših aktivnosti, a ne da čovek bude trošak. Kako smo čuli moje prethodnike, bruto društveni proizvod i deficit je smanjen. Znate, bruto društveni proizvod je porastao za neverovatnih 0,8% sa 11 milijardi zaduženosti evra otkad je Vučić na vlasti. A neko je malo pre rekao Tito, ne znam, zaduživo se. Da li su građani Srbije išta videli od Vučićevog zaduživanja? Jedan jedini cent. A malo pre smo čuli kako je strašna bila ta neka prethodna vlast jer je tražila da se povećaju penzije. Sada ste smanjili plate i penzije. Da li ikome bolje u Srbiji? Da li se više troši? Ne. Da li se puni budžet? Ne puni se. Da li su viši poreski prihodi? Pa nisu. Da li se i dalje masovno krše poreske obaveze? Krše se. Da li i dalje privilegovani dobijaju tendere i masovno se bogate, naročito ljudi oko Aleksandra Vučića? Da. I ljudi traže pravdu. A znate šta levica kaže? Nije dovoljno da neko zakonski odgovara. Neophodno mu je oteti ono što je on oteo od naroda. I kada se to prihvati kao princip, a prihvatit će se u Srbiji, onda ćemo malo drugačije pričati. A ne u kategorijama vi ste mali i slabi i tako dalje. To ćemo tek da vidimo. Čini se da su nezadovoljni segmenti u Srbiji, u svim državama u regionu, podeljeni u dve grupe, barem kako ja to vidim. Jedni koji nadu za bilo kakav posao traže u stranim investicijama i kojima sistem nije loš, samo treba izbaciti korumpirane političare iz priče. I drugi koji primaju bedne plate i nadaju se da će država da ih sačuva od surovog kapitalizma. I njima je sistem ok, samo treba pohapsiti loše kapitaliste, pogotovo tajkune. Gde su oni kojima je sistem loš, gospodine Ružiću? Pa ja ne bih rekao da to možete tako crno-belo sagledavati. Naravno da svaku pošast u društvu treba suzbiti koliko je to moguće. Dakle, da li govorimo o korupciji, o kriminalu, o tome da je ponekada možda i moderno za taj sentiment građana da se uhapse neki tajkuni pa da onda traju ti procesi do iznemoglosti, a da praktično oni koji su zaposleni u kompanijama tih ljudi možda osjećaju također jednu dozu nesigurnosti šta će se desiti sa njihovim radnim mestima. Dakle, ima tu šarenila velikog i smatram da je važno da ukoliko želimo da postavimo sistem na zdrave noge,
da je veoma važno da pre svega na jedan zakonit način uredimo čitavu tu sferu koliko je to moguće. Sada je gospodin Stefanović govorio o poreskim prihodima, o rastu bruto društvenog proizvoda na jedan kritičan način i to uopšte nije sporno kada to dolazi od jednog predstavnika opozicije, ali moramo naravno, ne počinje vreme od Aleksandra Vučića, niti je počelo od Zorana Đinđića, niti je počelo, ne znam, od Slobodana Miloševića, niti od Josipa Broza Tita. Ovde smo čuli od naših sugrađana, odnosno građana Bijeljine, sa koliko sentimenta govore o Brozovom vremenu, ali znamo da je to opet bila refleksija jednog konzerviranja ranijeg Austro-Ugarskog carstva gde se čekao moment da bipolarni svet praktično nestane i čim je nestao, ovo je bilo reaktualizovano, a mi smo u tom periodu gde smo bili praktično jedna siva zona kao država imali sve te benefite i u kreditima i u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Zapadom i sa Istokom i tako dalje, ali građanin kao osnovna, da kažem, centar univerzuma nas levičara, to pamti kao dobro vreme. Sada moramo da vidimo šta mi u ovom društvenom uređenju u kome živimo možemo da pomognemo da se to promeni. Gospodin Marinkoviću, negdje sam pročitao da se čini da su ideje jednakosti, solidarnosti, zajedništva, inače u temelju levičarskih vizija pravednijeg sveta, u Evropi uglavnom prisvojile krajnje desničarske stranke. Da li su društvena pravda i klasa postale reči koje nisu cool, pa ih moderni evropski levičari sve ređe pominju? Pa ne bih rekao, ja bih prije rekao da nema dovoljno predloga i nema dovoljno konkretnih ideja. Evo, to smo mogli da čujemo i od kolege Stefanovića i njegovih ideja koje on proklamovao u ovoj emisiji, koje su onako više za jednu relaksiranu debatu, a ne za ovako ozbiljnu političku debatu u kojoj razgovaramo o budućnosti naše zemlje. Jer lepo je to gospodin Ružić rekao i to je možda dobro za uho građanina koji ovo gleda, da emotivno nastupamo i da govorimo kako je politika pijanog milionera koji se zaduživao i koji je podigao plate i penzije 2009. godine, što nas je koštalo na kraju 2012. negde oko 1,6 milijardi evra, a za to vreme smo izgubili 300.000 radnih mesta u privatnom sektoru. Ja nisam glasao za to, apsolutno, niti bih ikad glasao. Tad moja partija nije bila u parlamentu. Bila je Sandžačka demokratska partija, Socijaldemokratska partija Srbije. Vaš predsjednik partije digo ruku na vladi za to. Nije bila za to, apsolutno, ali nije tačno da smo mi tad nismo bili u parlamentu. Ja vas samo molim da budete realni. Oni su napumpali pijani milioner. Pazite, o čemu vi pričate? Molim vas da budete realni i da govorite ono što je istina i što je realno. Pa tako ste se ponašali. Pa znate koliko ste bacili državnih para za 4 godine? Na razne partijske subvencije za kumove i prijatelje premijera. Pa vama su, gospodine Stefanović, vi ste 30% zemlje dajete tajkunima. 30% zemlje poklanjate. Koji tajkuni? Formirali su vladu, radili direktno sa ministrima. Ja ne znam o čemu vi pričate. Imate u proteklih godinu i po dana u sastavu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Znači sve što vam je Aleksandar Vučić rekao, sem harekirija ste sproveli. Znači sutra da vam kaže da stavite onu kapu kao klovnovi, vi ćete staviti. Sprovešćemo red, sprovešćemo rad i trudit ćemo se da napravimo ambijent za razvoj ove države. Za razvoj ove države, znači ja apsolutno ne bih ulazio u to. Za razvoj ove države. Ja vama ovde sat vremena govorim konkretne predloge. Apsolutno ni na jedan niste odgovorili, ništa konkretno niste rekli građanima Srbije. Mislim da sam bio potpuno... Zato što je vama bitno da Rasim Ljajić bude ministar u svakoj vladi. I to dobar ministar koji dovodi investitore sa 500, 600, 700. Evo džinsi u Krupnju, pre nekoliko meseci. Kolike su plate u džinsi u Krupnju? Ne znam koliko, ali sigurno su preko 30.000 dinara. Preko 30.000 u vašim lepim snovima. Tako je, koliko, ajde kažite kad znate. A šta bi sa Pribojem i sa Sisu, onom fabrikom? A šta je bilo sa drugim kompanijama koje su ovde došle? Pa šta je s fabrikom autodelova u Ćupriji? Zašto ne možete da kažete za nešto što je dobro i za nešto što smo realizovali da je to dobro? Aleksandar Vučić, dok ste vi stidljivo, vi Rasim iza njega gurkate laktovima. I uspeo da otvori u Nišu fabriku, pazite ovo građani, koja radi 2 godine. Pa kako vas bar malo, ne mislim sad politički, nego ljudski ne bude sramota,
da posle svega toga kažete oni su se ponašali kao pijani milioneri. Doveli ste 11 državu milijardi u evra situaciju. ste zadužili građane Srbije za nepune 4 godine vlasti koliko ste na U vlasti. novembru 11 2012. milijardi da nema evra. plate za Vi ste rudare tako u Resavici. Molim, Da smo pa bili čekajte, za pred rudare u bankrotom. Resavici, pa što nam onda porastao javni dug? Zato što ste... Pa znate za Pa koliko ste kako se nam je zaduživali? porastao dug, gospodine Stefanoviću, Marinkoviću, kada stalno govorite da ste vraćali stare dugove, kako nam onda po neprekidno raste? 8%. Po Jer vi znate da nama 8% ste se zaduživali u za sekundi eurobondove. 120 evra se zadužuje. Po 8%. I mi smo refinansirali te dugove po 4,5% Pa kako nam onda nije pao dug? Na kratkoročno. Pa Pa zato kako što... nam je veći dug 11 milijardi? Pa vi razumete Pa molim vas, matematiku? čitajte malo ekonomsku Pa teoriju. čekaj, Pa čitajte nemoguće je vi. zaustaviti Pa koju ono što ste, teoriju? ono što ste 11 vi milijardi je zadužili veće. i ono što ste zaduživali Pa 2008. 9. i Tito, 10. Milošević, na kratkom Đinđić roku. Hoćete da vam i kažem tačno? Koštunica su se manje zadužili nego Marinković, Dačić i Vučić za 4 godine. Reći ću vam tačno, 2011. godina milijardu evra 7,25 kamatna stopa. 2012. milijarda evra 7,25 kamatna stopa. Pogledajte rollover. 2013. milijardu i po evra dolara po 4,8 kamatnoj stopi. Jeste vratili te dugove? Vraćamo te dugove. Pa jeste Vraćamo vratili? vaše dugove i posljedicu 300.000 ljudi koji ste ispustili iz privatnog sektora. Uradit ćemo, evo građani, uradit ćemo, a dug raste. Pazite, rollover, 11 milijardi evra su se zadužili. Porasla nezaposlenost, smanjili plate i penzije. Meni je samo interesantno što vi na ovo svim sve medijima s znate, elektronskom frekvencijom. Znači, mi u Republici Srpskoj vodimo ovaj dijalog vi i ja. I gospodin Ružić. Vodimo ga mi svuda. A ne možemo ni na jednoj drugoj televiziji u Srbiji s nacionalnom Vi znate da frekvencijom. sam ja potpuno otvoren. Ja vam kažem, bilo bi rado da kažete koju kritičku misao o tome. I vrlo rado to radim. Na televiziji BNL da kažem. I veliko mi je zadovoljstvo da sa vama Vučić ne može da izdrži kritiku. Kod mene u emisiji su svi uvek dobrodošli. Svačije mišljenje, ako je spreman da argumentovano brani, je dobrodošao. I za kraj, samo gospodin Ružiću, imam jedno pitanje. U medijima se prošle godine spekulisalo da bi Branko Ružić i Borko Stefanović mogli da se nađu u istoj levičarskoj stranci. Da li je to izvodljivo? Dobro, ja mislim da mi baštinimo u velikoj meri, ajde neću reći identičan, ali srodan vrednostni sistem u pogledu bavljenja politikom i u pogledu nekih ciljeva. Ali vidjeli ste danas da je to prosto u ovom trenutku nemoguće. Ali mislim da nije bitan ni Borko Stefanović, ni ja lično, ni gospodin Marinković. Mislim da je mnogo važnije za Srbiju da snaga koja je objektivna, dakle ne zato što ja pripadam Socijalističkoj partiji Srbije, prosto zbog toga što imamo taj najveći stepen legitimiteta od stranaka koje su socijalističke, socijaldemokratske orijentacije i tako dalje. Mislim da bi to ozdravilo Srbiju, da jedna takva stranka bude stožer okupljanja svih stranaka koje gravitiraju toj ideji. Ja zaista u to verujem. Mislim da i uz promene određenih programskih načela je to moguće sprovesti, jer ne treba nama sada iskonski rat između desnice i levice, ali nam treba da levicu ojačamo kako god ona bila formatirana, kako bi građanima prosto podastrili neko socijalno pravednije društvo u kome bi mogli da ostvare sva ova prava i da se naravno ne svađamo sada oko ovih. Nisu ovo banalne stvari koliko smo zaduženi, da li smo prezaduženi, da li je neko bio pijani milioner. Svi smo učestvovali u tome. Sad je lako Borku da kaže ja sam levica Srbije. On će reći to je tada bila Sandžačka demokratska partija. Znate, to je ono ja ću tebe Serdare, ti mene Vojvodana, Cetinje. Znamo šta smo. Dakle, svi smo odgovorni za sve ono što se prethodnih godina dešavalo. Ali da vas podsjetim i malo raspoložim. Dakle, Čaušesku je vratio sve dugove Rumunije, pa znate šta mu se na kraju desilo. Prema tome, postoje zaduženja, naravno sada su mnogo manje kamatne stope nego što je to bilo u vremenu kada se zaduživala ta vlada u kojoj smo i mi učestvovali, ali naravno u vremenu najveće ekonomske krize. Povećali ste plate u javnom sektoru. U vremenu najveće ekonomske krize je prirodno da krediti budu malo skuplji. Ja sad neću da govorim nešto što nije istina, ali u svakom slučaju mislim da je za levicu, po mene to interesuje. Mene sad ne interesuje da li će građani da prepoznaju gospodina Vučića kao levičara. Mislim da je važno da levica krene da se okuplja, da se osnaži i da to jedino praktično može da sprovede upravo Socijalistička partija Srbije. Što se tiče gospodina Stefanovića, ja sam zaista pokušavao da ćutim što više u vašoj emisiji, zato što je on, po njegovim rečima, obespravljen u Srbiji, u medijskoj sferi, da pozvao bih i medije u Srbiji da zaista pruži šansu svakom
predstavniku opozicije i lideru opozicione partije, jer mislim da to pomaže u velikoj meri upravo i samom premijeru Vučiću i vladajućoj koaliciji, jer oni mnogo toga imaju da iznesu i ako je u pitanju konstruktivna kritika, mislim da to može da pomogne, da budu korekti vlasti. Ukoliko je u pitanju nešto drugo, to još više može da pomogne, jer onda građani vide razliku između uspešne vlade i onih koji kritikuju bez ikakvih argumenata. Pritom nisam mislio na vas, gospodine Stefanoviću, mada imate i vi tih iskakanja. Samo vrlo kratko, budućnost levice na prostoru bivše Jugoslavije. Levica ima naravno budućnost, ali levica realna koja svoju politiku zasniva na realnom stanju, na idejama socijalne pravde, jedne kvalitetne politike socijalne zaštite, socijalnog dijaloga sa našim prirodnim saveznicima i socijalnim partnerima, dakle sindikalnim organizacijama, ali jedan novi pristup biznis asocijacijama i privrednicima i na taj način želimo da budemo jedna snaga na političkom spektru koja će da dovede do toga da dođe do jednog minimuma konsenzusa između ključnih činilaca i faktora u našoj državi, jer bez tog konsenzusa, bez tog socijalnog dogovora koji nam je potreban, teško da možemo da idemo dalje u razvoj i teško da možemo da rešavamo sve ove probleme o kojima smo do malo pre razgovarali. Hvala najlepše. Volio bih da ova emisija može da traje duže. Ja se nadam da ćete ponovo da se odazovete na moje pozive u budućnosti, da gostujete, pogotovo kada budemo bliži izborima. Hvala još jednom za vaše vreme što ste došli u Bijeljinu. Hvala publici i hvala gledalcima. Vidimo se sljedeće petka u isto vreme. Doviđenja, prijatno.